A celebration turned into a tragedy. At least 20 people were shot when gunfire rang out at the end of the Kansas City Chiefs Super Bowl victory rally on Wednesday. Everybody started jumping the rails and pushing everybody over. We got inside and we thought that, okay, it's calm now. And about that time, people started running again. Paul Contreras and his daughter Alyssa were among the estimated 1 million revelers gathered at the rally. It all happened so fast. Everybody was kind of dispersing and going back to their cars. Probably a minute or so later, and you just hear pop, 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 pop. As the chaos and confusion began to erupt around them, Contreras heard people shouting for help as a man ran by them. He got close to me. I got the right angle on him, and I hit him from behind. And when I hit him from behind, I either jarred the gun out of his hand or out of his sleeve, because as I'm taking him down to the ground, I see the gun on the ground. It's unclear if that man was one of the 3 people detained by police. Guns were found at the scene, but many questions remain unanswered. We do not have a motive, but we are asking those who may potentially have any kind of information, a witness or video, to contact police. And the one person who has lost her life in this attack, her name is Lisa Lopez Galvin. She was a DJ at a local radio station, 90.1 FM, described as a beloved voice of the Latino community here in Kansas City. Relatives also tell us that several of her family members were at the parade, at the celebration around her, and also wounded in this attack. En Venezuela, activistas por los derechos humanos exigieron la liberación del abogado Rocío San Miguel, detenida el pasado viernes, señalada de un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Durante 4 días, ni su familia ni sus abogados sabían de su paradero. Ayer se informó que permanecerá arrestada en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, pero aún se desconoce cuál es su estado físico. 4 de sus familiares también fueron detenidos durante 72 horas, pero ya se confirmó que están en libertad, pero se les ha prohibido salir del país. Los activistas creen que la detención de Rocío San Miguel es una advertencia para todos los defensores de derechos humanos en Venezuela, pues creen que el nivel de persecución ha aumentado. San Miguel es hispano-venezolana. La Embajada de España en Venezuela confirmó que está siguiendo el caso y haciendo las gestiones para prestar asistencia consular y garantizar que se respeten sus derechos. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba. Volar a 321 kilómetros por hora sobre las calles de Dubái en un taxi aéreo eléctrico como este va a poder ser posible a partir del año 2026. La velocidad que alcanza la aeronave va a poder permitir reducir el tiempo de un trayecto de 45 minutos a tan solo 10, sin contaminación acústica y sin lanzar emisiones operativas. Los asistentes a la Cumbre Mundial de Gobiernos que se está celebrando en Dubái están pudiendo experimentar de primera mano lo que es subirse en el Joby Aviation S4, diseñado para transportar hasta 4 pasajeros más el piloto de forma segura. Su equipamiento con 6 hélices y 4 baterías le permite recorrer una distancia máxima de 161 kilómetros alrededor de toda la urbe sin sufrir los problemas derivados del tráfico de carreteras. El anuncio del lanzamiento de este servicio comercial ha sido posible tras la firma de un acuerdo entre varias autoridades locales con Joby, el líder mundial en desarrollo de taxis aéreos, y Skyports, que encabeza el sector de infraestructura de vertipuertos para la industria de movilidad aérea avanzada. Marta Pérez Cruzado, de la agencia de noticias de Emiratos One para Tele Aruba.